پول حرام چگونه زندگیش را ویران کرد. السلام علیکم دوستان عزیز. در یک شهر بزرگ و پرغوغا که مردم زیادی در آن برای یافتن لقمه نان شب و روز تلاش می‌کردند، مرد جوان زندگی می‌کرد. او در آغاز جوانی راهی حلال و ساده را برای زندگی خیش انتخاب کرده بود. دکانی خرد در کنج بازار داشت و در آن مال‌های عادی روزگار را می‌فروخت. هر صبح وقتی که آفتاب برآمد، او با یاد پروردگار و با نیت پاک در دکانش را می‌گشاد. نمازهای خود را در وقتش می‌خواند. با خریداران با چهره گشاده و سخن ملایم معامله می‌کرد و از هر یک تنگه‌ای که با مهنت حلال خود کار می‌کرد از تحت دل خرسند می‌شد. روزهای اول زندگی او پر از آرامش و آسایشتگی بودند. هرچند درآمدش کم بود و دسترخوانش سادگی داشت، اما در خاندانش صمیمیت، محبت و برکت حکم فرما بود. او شبها با وجدان پاک و دل آرام به خواب می رفت و صبح با امید و آرزوهای نیک بیدار می شد. از دست او به کسی ضرری نمی رسید و مردم محله او را همچون مرد راست قول و جوان مرد می شناختند و احترام می کردند. اما دنیا پر از وسوسه ها و آزمایش هاست. با گذشت وقت چشم این مرد به تاجران و ثروتمندان کلان شهر افتاد. او میدید که چی طور بعضی از همسایگان دکاندارش با ماشین های گرانبها می آیند، لباس های شاهانه می پوشند و درباره‌شان همه جا سخن می رود. او پی برد که بسیاری از این آدمان نه با مهنت حلال بلکه با راه های فریب، با کم کردن وزن مال، با دروغ گفتن به خریداران و با دادن قرض های فایزدار، ربا، در یک مدت خیلی کوتاه صاحب ثروت بیشمار و قصرهای باشکوه شدند. در دل مرد جوان آهسته آهسته حسد وسوسه جوش زد. شیطان در گوشه خیالش این سخنان را تکرار میکرد. تا کی تو باید شب و روز در این دکان خرد زحمت کشی و تنها برای یک لقمه نان پول یابی؟ مگر تو از دیگران کمتری؟ ببین، آنها با یک سخن ساخته یا با یک فریب خرد 10 برابر تو پول کار میکنند. اگر تو هم راه آنها را پیش گیری، زود صاحب همه چیز خواهی شد. این فکرها روز تا روز در مغز او عمیق‌تر می رسیدند. او دیگر به درآمد حلال خود با نگاه قناعت نمی نگریست. دسترخوان ساده‌اش پیش چشمش بی‌قدر شد و خانه خردش برایش چون قفس می نمود. او می خواست زود و بدون زحمت زیاد بای شود. همین طور اولین قدم او به سوی جهان تاریکی گذاشته شد. اولین فریبی که او انجام داد در وقت فروختن مال بود. او مال بی‌صفت و خراب را با مال خوب ارالش کرده به خریداران با نرخ گران می فروخت. مشتریان ساده‌لو به سخنان شیرین او باور کرده مال را می خریدند. وقتی اولین مبلغ پر از فریب را به دست گرفت، دستانش می لرزیدند و دلش با شدت می زد. وجدانش او را آزار می داد و هر بار که خریدار خلطه مال را گرفته می رفت، خود را گناهکار حس می کرد. اما وقتی دید که هیچ کس به حیله او پی نبرد و درآمد آن روزش چند برابر بیشتر شد، ترسش ریخت. وقتی پول فریب به جیبش رسید، شرم وجدانش کمتر شد و دلش سخت‌تر گشت. اشتهایش به پول آسان بیشتر شد. او دید که تنها فریب در فروش او را به ثروت بزرگی که آرزو می‌کرد زود نمی‌رساند. بنابراین او به راه از این هم وحشتناکتر و گناه کلانتر، ریبا خواری وارد شد. او به آدمان بیچاره، محتاج و قرضدار دقت می‌داد. کسانی را پیدا می‌کرد که برای طبابت بیماری فرزند، برای خریدن نان شب یا برای سپاریدن قرض دیگری مجبور بودند و به پول نقد نیازی داشتند. او به نزد آنها می رفت و با سیمای مهربان پیشنهاد می کرد که به آنها پول می دهد. اما شرط او بیرحمانه بود. من به تو این پول را قرض می دهم، اما پس از 1 ماه تو باید 2 برابر آن را به من برگردانی. اگر در وقت معین شده پول را ندهی، خانه‌ات، زمینت یا ماشینت را به نام من می کنی. آدمان مجبور و بیچاره که دیگر راهی نداشتند به این شرط‌های سنگین راضی می شدند و سندها را امضا می کردند. مرد از اشک چشم آدمان بیچاره
ва аз маҷбурии онҳо парвое надошт. ҳар қадар ки фоиз мегирифт, ҳамон қадар бераҳмтар мешуд. агар қарздор наметавонист дар вақташ пулро диҳад, ӯ беҳеҷ раҳму шафқат хонаву мулки онҳоро аз дасташон мегирифт ва худашонро ба кӯча мепартофт. дар муддати чанд сол кору тиҷорати ӯ ба таври аҷиб калон шуд. ӯ соҳиби чанд мағозаи калон ва хазинаҳои пур аз пул шуд. қасри бошукӯҳе сохт ки деворҳояш бо нақшҳои тиллоӣ ороиш ёфта буданд. мошинҳои навтарин ва гаронбаҳо харид, хизматгорони зиёдеро ба кор гирифт ва фарзандонашро дар беҳтарин шароити моддӣ калон мекард. ӯ акнун дар миёни сарватмандони шаҳр ҷойи баландро ишғол менамуд ва ҳама ба ӯ табассум мекарданд ва эҳтиром мегузоштанд. ӯ худро сарбаланд ва муваффақ ҳис мекард. фикр мекард ки ба авҷи орзуҳояш расидааст ва ҳама чизи дуньёро бо пул харида метавонад. аммо ӯ аз як ҳақиқати бузург ва тарснок ғофил буд. аз ҳамон рӯзе ки аввалин тангаи ҳаром ва пули рибо ба хона ва сарвати ӯ ворид шуд, баракати илоҳӣ, нури имон ва оромиши аслии рӯҳӣ аз зиндагиаш тамоман парвоз карда буданд. ӯ барои сарват, оила, имон ва ояндаи худро ба оташи адолати илоҳӣ вогузор мекард. солҳо чун оби равон мегузаштанд ва он мард ба яке аз сарватмандтарин ва шинохтатарин одамони шаҳр табдил ёфт. мағозаҳои калон, хазинаҳои пур аз пул ва хизматгорони зиёде дошт ки ҳамеша дар хизмати ӯ тайёр буданд. аз зоҳир зиндагии ӯ чун як афсонаи зебо менамуд. аммо дар паси ин симои дурахшон ва ороиш офта, ҳақиқати талх ва ваҳшатноке пинҳон буд. баракат ва оромиши дил, ки бузургтарин неъмати илоҳист, аз ҳаёти ӯ тамоман рафта буд. дастархони хонаи ӯ ҳамеша пур аз беҳтарин ва гаронбаҳотарин таомҳо буд. аммо ӯ ҳеҷ гоҳ лаззати хӯрокро ҳис намекард. ҳар луқмае ки ба даҳон мебурд, барояш чун хоки биёбон бемазза ва чун санги вазнин дар гулӯяш меистод. ошпазҳои машҳурро ба хона меовард, то барои ӯ таомҳои аҷиб пазанд. аммо даҳони ӯ талх буд ва ҳеҷ чиз ба ӯ хуш намеомад. шабҳо вақте ки тамоми шаҳр ба хоби софу ором мерафт ва мардуми оддӣ ба дили пур аз қаноноат мехобиданд, ин сарватманд бар рӯи бистари мулоиму абрешимии худ мепечид ва то субҳ хоб ба чашмонаш намеомад. тарсу ваҳшати номаълум, афсордагӣ ва нооромии рӯҳӣ вуҷуди ӯро фаро гирифта буд. ҳамеша дар дилаш тарси ҳукмфармо буд. метарсид ки мабодо молашро бидузанд, хонааш оташ гирад, сарваташ кам шавад ё касе рафторҳои ғайриқонуниву фиребҳои ӯро фош созад. ҳар як садои бод дар паси тиреза ё шарфаи по дар дохили хона ӯро метарсонд ва аз бистар меҷунбонд. ӯ сарвати бешумор дошт, аммо як шаб хоби ором надошт. рӯзе аз рӯзҳо марди солеҳ ва худотарсе, ки аз аҳволи тиҷорати ӯ ва қарзҳои фоиздораш огоҳ буд, ба назди ӯ омад. он марди солеҳ бо овози ором ва пур аз ҳайбат гуфт: эй мард, аз худо битарс ва аз ин роҳи каҷ баргард. ин моле ки бо фиреби мардум ва рибохорӣ ҷамъ мекунӣ, оқибат надорад. рибо ин эълони ҷанг бо худованд ва паёнбари ӯст. оё ту қудрати ҷанг кардан бо офаридгори ҷаҳонро дорӣ? ин сарвате ки бо ашки ётимону бечорагон ҷамъ мекунӣ, баракатро аз хонадонат мебарад ва ба ҷои он танҳо лаънат, ашк ва сояи шом меорад. тавба кун ва ҳаққи мардумро баргардон. сарватманд бо такаббур ва мағрурӣ беҳудона хандид ва гуфт: ман ин ҳамаро бо ақлу дониши худ ва бо тадбири хеш ёфтаам. дуньё ҷои рақобат аст. агар худо аз ман норозӣ мебуд, ба ман ин ҳама сарват ва имкониятҳоро намедод. баро аз ин ҷо пирмард,
ба ман насиҳат макун ва маро аз оянда натарсон. аммо суханони он марди солеҳ чун тири оҳанин ба аъмоқи дили ӯ расида буданд. аз ҳамон рӯз нооромии рӯҳии ӯ бештар ва сангинтар шуд. дар хонааш дигар ҳеҷ меҳру муҳаббате вуҷуд надошт. ба ҷои хандаву шодӣ ҳамеша ҷангу ҷанҷол ва бадбинӣ миёни ӯ ва ҳамсараш ҳукмфармо буд. фарзандонаш, ки бо пули ҳаром калон шуда буданд, саркаш, мағрур ва бераҳм гашта буданд. онҳо ба падари худ танҳо ҳамчун манбаи пул нигоҳ мекарданд ва дар дил марги буҳронии ӯро орзу менамуданд, то ҳарчи зудтар соҳиби мероси бешумор шаванд. пули ҳаром ба ӯ сарват овард, аммо инсоният, шараф, муҳаббати оилагӣ ва оромиши дилро аз ӯ рабуд. мард дар миёни кӯҳи тилло ва хазинаҳои пур аз пул танҳотарин, бечоратарин ва маҳзунтарин инсони рӯи замин буд. ӯ дигар на зебоии ҷаҳонро ҳис мекард ва на хушии софи хандидани кӯдакро. рӯҳи ӯ дар қафаси ҳарисӣ ва тарси доимӣ асир гашта буд ва соат ба соат ба сӯи ҷазои илоҳӣ наздиктар мешуд. ҳеҷ гуноҳе дар ин ҷаҳон беҷазо намемонад, бахусус гуноҳоне ки ҳаққи мардуми бечораву ситамдидаро поймол месозанд. вақте паймонаи гуноҳони он мард пур шуд ва фармони илоҳӣ расид, пардаи ғофилӣ аз пеши чашмонаш дарида шуд. рӯзе аз рӯзҳо сарватманд дар танаш як дарди аҷиб ва даҳшатнокиро ҳис кард. аз даруни вуҷудаш, аз аъмоқи ҷигару дилаш оташи сӯзон оғоз ёфт. дар аввал фикр кард, ки ин як хастагии оддӣ аз кори зиёд аст. аммо бо гузашти рӯзҳо дард чунон сахт ва тоқатфарсо шуд, ки аз сӯзишаш шабҳо чун ҳайвони захмӣ нара мезад ва фарёд мекашид. беморие ки ба ӯ мубтало шуд, ҳеҷ табиб ва ҳеҷ нишонаи аниқе надошт. дар зоҳир баданаш солим менамуд, аммо аз дарун ҳамаи узвҳояш месӯхтанд ва нобуд мешуданд. машҳуртарин ва гаронтарин табибонро аз гӯшаву канори кишвар ба хонааш оварданд. сарватманд хазинаҳо ва суратҳисобҳои худро кушод ва фарёд зад. ҳамаи миллионҳо ва сарвати худро ба шумо медиҳам. танҳо маро аз ин азоб ва оташи дарун халос кунед. танҳо як шаб хоби бедард ба ман диҳед. табибон доруҳои гуногун, оромбахшҳои дараҷаи баланд ва малҳамҳои гаронбаҳоро истифода бурданд, аммо ҳеҷ кадоме суде надошт. ҳар қадар дорӯи бештар ва гаронтар мехӯрд, оташи дарунаш сӯзонтар ва дард бераҳмтар мегашт. яке аз табибони доно вақте ба чашмони пур аз тарсу ваҳшати сарватманд нигоҳ кард, доруҳояшро ҷамъ намуд ва оҳиста гуфт: бемории ту аз мизоҷи табиат нест, эй мард. ин оташест, ки аз оҳу ашки ётимон, занони бепаноҳ ва фақироне баланд шудааст, ки ту бо рибо ва фиребат ҳаёти онҳоро сӯхтаӣ. ҳеҷ доруе дар ин ҷаҳон наметавонад оташи адолати илоҳиро хунук кунад. доруи ту дар дорухонаи мо нест. доруи ту дар баргардонидани ҳаққи мардум аст. сарватманд бо шунидани ин суханон ба гирьяи залолатнок афтод. аммо нафси саркаш ва ҳариси ӯ ҳанӯз ҳам иҷозат намедод, ки аз сарваташ возгузарад. ӯ медид, ки чӣ тавр миллионҳо пулаш дар дасташ меистоданд, аммо наметавонистанд ҳатто як сония аз дард ва азоби ӯро кам кунанд. моли ҳаром, ки рӯзе сабаби ифтихор ва мағрурии ӯ буд, акнун ба азоби ҷонаш табдил ёфта буд. вақте расид, ки сарватманд фаҳмид умраш ба охир расидааст ва ҳеҷ роҳе барои харидани вақт ё баргардонидани ҷавониву саломатӣ вуҷуд надорад, ӯ сарвати бешумор, хонаҳои бошукӯҳ ва хазинаҳои пур аз пул дошт. аммо дар атрофи бистарии маргаш ҳеҷ дӯсти ҳақиқӣ, самимият ва ё азизе набуд. фарзандонаш, ки бо пули ҳаром калон шуда буданд, дар дигар хонаҳо машғули ҷангу тақсими амволи ӯ буданд ва ҳатто аҳволашро намепурсиданд.
آنها تنها انتظار نفس آخرین او بودند تا به ثروت بیشمار او دست یابند. برای آنها مرگ پدرشان تنها یک فرصت خوش برای صاحب شدن به میراث بود. در ساعتهای آخر حیات، در نهایت عاجزی و بیچارگی، مرد فرمایش داد که همه پولها، سندهای قرضها و خلطه‌های طلایش را به نزدش بیارند. با دستان لرزان و لب‌های خشکیده به پولها نگاه کرد. از تحت دل آهی کشید و با گریه و آواز شکسته گفت: ای مال حرام، ای میلیون ها پولی که برای شما ایمان، شرف، عائله و آرامش خود را فدا کردم. اکنون که من به یک قطره آرامی و یک نفس بی‌درد نیاز دارم، چرا به من کمک نمی کنید؟ چرا یک ثانیه از این آتش را از من دور نمی سازید؟ اما پولها و سندها تنها بی زبان می ایستادند و هیچ پاسخی به فریاد و آه او نمی دادند. او خواست فرماید که همه پولها را به فقیران و قرضداران برگردانند. اما اجل دیگر به او مهلت نداد و نفسش قیچی شد. مرگ او در تنهایی، ترس و دهشت و پشیمانی رخ داد. او در میان قصر و ثروت بیشمار، اما با دلی پر از حسرت و بدن سوزان از درد، چشم از این دنیا پوشید. بعد از مرگ او، فرزندانش بر سر میراث به جنگ و دشمنی سخت افتادند و در مدت کوتاه تمام آن ثروت را در راه عیش و عشرت و بیهودگی نابود ساختند. از آن همه ملک و ثروت هیچ چیز نماند جز نامی بد و لعنتی که در شهر باقی ماند. مردم شهر هر بار که از کنار خانه سابق او می‌گذشتند، عبرت می‌گرفتند و می‌گفتند: این همان مرد بود که راه حلال را ترک کرد و به حرام و ربا رو آورد. پول جمع کرد، اما برکت و آخرت را بای داد. پولهایش باقی ماندند، اما خودش با دست خالی، اعمال سیاه و گناه زیاد به نزد پروردگار رفت. دوستان عزیز، به کانال ما ابونه شوید و تگمچه زنگوله را پخش کنید. دستگیری دائمی شمایان پیشروی کاری مایان است و به ما نیرو می‌بخشد تا قصه های باز هم عبرتناکتر را برای شما آماده سازیم. و در آخر بیایید دعا کنیم. خداوند مهربان و رحمان همه مسافران را در حفظ و حمایت خویش نگه داشته، با تن صحت و خاطر جمع به نزد اهل عائله به وطن عزیز برگرداند. به برادران و خواهران بی فرزندمان فرزندان صالح و صالحه نصیب گرداند و همه قرضداران را از بار قرض رها ساخته برکت و کشایش عطا فرماید. آمین یا رب العالمین.